muri leta yes muri irarasa Qatar, irarasa Bahrain, irarasa Dubai, irarasa Saudi Arabia, irarasa Dubai. Zigera ku batuye isi yose. Rero na wifuza ko iyi ntambara yakomeza. Terani rero yo yerekanye ko ibyo twibwiraga byari ukwibeshya, kuko gahunda bafite no kwihorera bahorera urupfu rw'abayobozi bayo bishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel ku munsi wa mbere w'urugamba. Gahunda Irani ifite no kwica abayobozi benshi bashoboka ba Israel cyangwa se ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwihorera, kuko nabo babiciye abayo. Si iyo operasiyo gusa Irani ifite, ahubwo Irani ifite na operasiyo yo kwirukana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bw'uburasirazuba bwo hagati mu karere Irani iherereyemo. Niyifuza kubona umunyamerika ukundi, niyo mpamvu buri gihugu cyose gicumbikiye abasirikare ba Amerika Irani iri kuhagaba ibitero bikomeye cyane. Ahariho hose Amerika ishobora kwifashisha nk'ibirindiro bikomeye mu kugaba ibitero kuri Irani, iri guhita ihagaba ibitero bidasanzwe. Rero mu masaha make ashize ikirere cya Israel n'icya Syria byongeye guhinduka itanura ry'umuriro. Ibitero bya Misiri ziremereye bya Irani n'ibyibasiye gusa ibikorwa remezo, ahubwo byahungabanyije ishusho y'ubudahangarwa bwa Amerika n'ubumwe bwayo na Israel, aho Israel yagabweho igitero gikomeye cyane na Irani, bivugwa yuko cyaba cyahitanye umuyobozi wayo ari we Benjamin Netanyahu. Rero dusubiye inyuma gato, inkuru ibabaje cyane ndetse yabaye iy'incamugongo i Washington ni inkuru y'ihano ry'indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-15 z'ingabo za Amerika. Izi ndege uyu munsi nibwo zari kwatendinga mu bitero bagaba ku ngabo za Iran, ariko zarasiwe nzira. Zimwe zigwa mu bice bya Kuwait, izindi zigwa za Saudi Arabia, izindi zigwa mu nyanja. Izi ndege rero zarashwe mu buryo budasanzwe n'ingabo za Iran. Ni indege rero zafatwaga nk'inkingi ya mwamba mu mutekano w'ikirere muri intambara Israel ihanganyemo na Iran. Zahanuwe rero mu buryo budasanzwe hifashishijwe misile z'ikoranabuhanga zo mu bwoko bwa hypersonic missiles. Nizo misile Iran iri kwifashisha muri iyi ntambara. Rero nibwo bwa mbere mu mateka y'isi ibi bibayeho, kuba Amerika yatakaza izi ndege za F-15 kandi gatakaza umubare uri hejuru cyane w'izi ndege za F-15. Izi ndege zagerageje ukwirwanaho ngo niziraswe na misile za Irani, ariko birananirana cyane. Uwari ugiye agiye guhiga yahindutse umuhigo. Rero inkuru ikomeye cyane nifuza ko tugarukaho kandi y'incamugongo kurusha izindi zose mu matwi ya Washington ni inkuru yerekeye Minisitiri w'Intebe wa Israel ari we Benjamin Netanyahu. Amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi mpuzamahanga avuga ko Irani yari ifite intego imwe ikomeye uyu munsi, guca igikuba. Muri make gahunda bari bafite no gukomeza ibikorwa byo kwihorera bitewe n'urupfu rw'abayobozi bayo bishwe ku munsi wa mbere w'intambara ku itariki ya 28 Gashyantare 2026. Irani rero uyu munsi ivugwaho kuba yari ifite gahunda yo kwivugana Benjamin Netanyahu, cyane ko ari we bita ngo niwe mutwe w'inzoka ikomeje kubaruma ibice byose by'umubiri wabo. Mu gihe gito rwose gishize uyu muyobozi yari yinjiye mu kigo cya gisirikare mu nama y'igitaraganya yigaga ku buryo bwo kwivuna Irani ndetse no guhangana na ziriya misile Irani ifite zo mu bwoko bwa hypersonic missiles. Icyo Netanyahu rero n'ubuyobozi bwa Israel mu by'ukuri batari bazi nuko amakuru y'iyi nama yari yamaze kugera i Tehran. Bizwi uburyo yahageze, birumvikana, ariko bafite uko babigenje bamenya ko iyi nama yari iri kuba ndetse naho yari iri kubera. Muri ako kanya rero Irani rwose yarashe mu buryo bw'urukurikirane misile zirenga 50 zerekezwa kuri icyo kigo gusa. Ni ikigo giherereye munsi y'ubutaka. Kugeza ubu rero amaso y'isi yose ari kuri icyo kigo cya gisirikare cyasenyutse burundu, aho amakuru ari gucicikana mu by'ukuri arimo urujijo ku rwego rudasanzwe kandi rwinshi. Ku ruhande rumwe hari abasesenguzi bavuga ko nta muntu n'umwe washoboraga kurokoka uruhererekane rwa misile za Iran zarashe icyarimwe muri iriya banka y'icyo kigo cya gisirikare. Ibi byatumaga n'ubundi dushimangira ko Netanyahu yaba yagwiriwe na buriya buvumo ahaberaga iriya nama. Ku rundi ruhande inzego z'ubutasi za Mossad zirinze kugira icyo zitangaza, ariko hari amakuru avuga ko Netanyahu yaba yagize amahirwe y'igitangaza agasohoka mu kigo habura iminota mike cyane kugira ngo biriya bisasu bigwe kuri kiriya kigo giherereye munsi y'ubutaka. Iyi operasiyo rero yiswe Zarifikale ntiyarigamije kurasa gusa imijyi, ahubwo yarigamije guca umutwe ubuyobozi bwa Israel. Irani yashakaga kwerekana ko nta hantu na hamwe muri Israel hakiri umutekano. Ese Amerika irabyitwaramo ite?
nyuma yo gutakaza indege zayo n'inshuti yayo magara, bikaba bivugwa yuko yaba yiciwe mu gitero cya Iran. Ese Israeli irasigara mu maboko yande niba Netanyahu atakiriho? Mu gihe rwose imyotsi ikiri myinshi hejuru y'ikigo cya gisirikare cyari kirimo Benjamin Netanyahu i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imitima nabo bayifite mu ntoki, ubwoba ni bwinshi. Perezida wa Amerika yahise rwose atumiza inama y'itaraganya y'akanama gashinzwe umutekano National Security Council mu cyumba kizwi nka Situation Room. Ariko muranyihanganira, iyi nama yari yateguwe mbere yuko ibi byose biba. Birumvikana ubwo nyuma yuko Amerika ipfushije nayo abasirikare bayo, mwabonye ayo mashusho, iyo nkuru naje kuyibakorera inyibagezo ndetse mbereka amashusho y'imirambo y'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gucyurwa bavanwa muri Israeli nyuma yuko biciwe mu bitero bya Iran. Rero Amerika kuri ubu ngubu iri muri gahunda yo gutegura irindi tsinda ry'abasirikare badasanzwe bagomba koherezwa muri iriya ntambara yo kurwanya Iran no kohereza ibikoresho bishya bya gisirikare bigomba kubafasha guhangana n'ibitero bya Iran. Rero ku nshuro ya mbere mu myaka 40 mu by'ukuri Amerika itakaje indege zayo zindashyikirwa F-15, kandi ni indege nyinshi cyane. Iran ivuga ko bahanuye byibuze indege zigera kuri 74. Izi ndege rero zihanuwe na misile za Iran. Ibi nibifatwa gusa nk'igihombo cya gisirikare, ahubwo ni igisebo n'isomo rikomeye ku bushobozi bwa Amerika bwo kurinda ikirere cy'inshuti zayo. Amakuru ava i Pentagon avuga ko amato y'intambara